A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagianya, pengajian kita berjudul pemilihan bidang studi. Wa yanbaghi li talabil ilmi alla yahtara naw al-ilmi bi nafsihi bal yufawwida amrahu ila al-ustad fa innal ustaza qad hasala lahu tajarubu fi dhalik fa kana a'rafa bima yanbaghi li kulli wahidin wa ma yaliku bi tabi'atihi. Dianjurkan kepada penuntut ilmu agar tidak memilih sendiri bidang studinya. Bidang studi artinya ilmu yang kita yugalah. Pekeh ilmu nahu, pekeh ilmu saraf, pekeh ilmu fikah, pekeh ilmu tasawuf yang masuk bidang studi. Jadi dianjurkan baik tak pilih gera di bidang studinya, tetapi menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada guru. Tak ada yang bak guru. Hai guru long bidang pu cocok long du. Guru ka kedah mudiganya nyo lebih mafhum tasawuf, nyo lebih mafhum fikah, nyo lebih mafhum kitab tauhid sebenarnya. Demikianlah karena guru telah sering melakukan uji coba sehingga lebih tahu tentang apa yang terbagus untuk seorang dan sesuai dengan bakatnya. Wa kana Syekhul Imam Ajalul Ustad Burhanul Haqqi Waddin rahimahullahu ta'ala yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna amrahum fi ta'allumi ila asatidhihim wa kanu yasilluna ila maqsudihim wa muradihim wal ana yakhtaruna bi anfusihim fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Berkata Syekhul Islam Imam yang mulia Ustaz Burhanul Haq Waddin, pengahli beliau, para penuntut ilmu di zaman dulu menyerahkan urusan belajar kepada guru dan ternyata sukses dalam mencapai target dan tujuan mereka. Tetapi zaman sekarang memilih sendiri bidang studi mereka dan akhirnya gagal mendapatkan ilmu dan fikih. Urang jabat awai segala sesuatu diserahkan bak gure, karena gure lebih mampu puai akan hidup begitu. Tapi urang jabut dino hanali pakau daya. Ya, bahkan didahulukan gure. Pulang kacarang tu bacut. Ya, gure hana dapat kole dah hana targaili. Maka ji gagal boyang dan rencanakan tujuan getanyo hantruk tercapai. Kenapa kan hana doa gure itu? Wa kana yuhka anna Muhammad ni Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitabatis shalah ala Muhammad bil Husain rahimallahu ta'ala faqala lahu Muhammad ibnul Husain idhab wa ta'allamu bi ilmal hadis lima ra'au anna dhalikal ilma al-yaqu bitab'ihi fatalabal ilmal hadisi fasara fihi muqaddama ala jami'i a'immatil hadis.
hikayah, sebuah cerita. Pada mulanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari radhiyallahu belajar mencatat pelajaran solat kepada Syekh Muhammad Ibnu Hasan radhiyallahu an. Beliau memerintahkan, silahkan pergi belajar ilmu hadis. Silahkan juyu lagi jak murno ilmu hadis jak ju. Setelah Ibnu Hasan melihat bidang studi tersebut lebih pas dengan bakatnya, kemudian Al-Bukhari pergi belajar ilmu hadis dan akhirnya menjadi imam hadis yang paling terkemuka. Maka jih urang awai Mata kejap menuntut di kesaboh tu ahli-ahli nyo ahli ilmu hadis, nyo ahli tasawuf, nyo ahli fikih, jadi disebut goyang gemerno. Maka dikarenakan gemita penuntut pak. Tayu dia mana? Tajak meno ju, campur-campur ju. Ujung-ujung je nak apa tu? Ya, maka doa gureh. Maka jih lagi ketanyo dumho tajak utamita doa gure dan doa uji. Wallahu a'lam bissawab.